Kakšno je stanje v slovenski reprezentanci? Ekipa je fit, je zdrava, ni nobenih težav, dekleta so v vedno boljšem razpoloženju, forma počasi, ampak zanesljivo raste, tako da nekih bojazni, da bi igrali slabo, ni. Kaj si lahko nadejamo, kakšne igre, glede na to, da Nemke velja za favoritinje? Nadejamo se lahko vrhunskemu tenisu, to lahko rečem definitivno. Dejstvo je, tako sem rekel, mislim, da naš edini cilj in glavni cilj je prodati svojo kožo čim dražje. Če nam bodo ponudili prst, bomo vzeli roko in jih po domače povedano nažgali. Če pa ne, Fed Cup se bo igral še naprej, aprila imamo še eno možnost, da ostanemo. Nemci se bodo morali face potruditi, da nas premagajo, mi bomo pa se potrudili, da jih dobimo. Vsekakor želja je velika tudi po tej zmagi in s tem, da smo premagali že veliko zelo dobrih ekip v prejšnjem letu, mislim, da vsekakor lahko gremo res na igrišče in upamo na to zmago, ker pač forma bo itak tam po teh vseh treningih tukaj in želja bo toliko velika, da je potem vse skupaj res mogoče. Kako bi ocenili vašo pripravljenost, so treningi potekali po pričakovanjih? Ja, zdaj sem že skoraj teden dni na pesku in forma se res stopnjuje. Zdaj sem že končno preko tega jetlaga in jaz res mislim, da bo do naslednjega vikenda, da bo forma na vrhuncu. Težko govoriti o pričakovanjih, ker pač ne vemo, kako se bodo dvoboji razpletli. Vsekakor si pa želimo zmage in bomo probali narediti vse, da se bo dvoboj razvil v našo korist. No, jaz sem ravno kar prispela iz Avstralije, tako da najprej se bom probala čim prej prilagoditi za tej časovni razliki, ki je res velika za Avstralijo, 10 ur. In potem bo mora se počasi prilagoditi tudi iz hardcourta na pesek, tako da bo nekaj dni to trajalo, ampak upam, da bom do nedelje res čim bolj 100% pripravljena. Vsaka igralka se posebej nauči in pač naredi tako, da ko si na igrišču si sami, da probaš te zunanje dejavnike odmisliti, da te pač potem ne motijo, ampak v tem primeru mi publike ne bomo izklopili zaradi tega, ker nam lahko samo pomaga, tako da bi bili zelo veseli, če bi prišlo čim večje število obiskovalcev. Well, we're here for 2 days now and people are very friendly. It's a nice hotel. The court is very good for a clay court indoors and so far we have a good preparation and unfortunately we haven't seen anything of the city, but maybe on Thursday or Friday when we are not practicing that much anymore we have the chance. But as I said, everybody is friendly and well, for the weekend we expect a tough tie. Of course, Fed Cup is always difficult for both sides, but we are looking forward and we are well prepared already. And we are just enjoying the week together like we always do and having fun and getting ready for the weekend. Znam Polonu jako dobro i igrali smo već jednom, ja sam izgubila tada, to je bila mala 25-ica, oboje smo se tek dizali na rankingu, tako da se ja pripremam za jako težak meč i znam i Mašu jako dobro, mi smo dobre drugarice, već se uvijek družimo, tako da je i malo teško meni zato što volim obje cure jako. Ali ja mislim da sam imala, što sam već i rekla, jako dobar početak godine i da sam u dobroj formi, fit sam, nisam nikad bila u ovakvoj dobroj formi kao što sam sada, nisam nikada toliko radila kao što sam sada, tako da definitivno da se dobro osjećam i da sam pozitivna što se tiče mečeva.